Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwayo komiti mochung'ne weche thieth e od bura mamalo mondo tim romo gi jokanyo eneno ni midhiero te mosebed kineno e okumba mar thieth mar SHA otieki. Okwayo ni obiro kawo ndalo achiel kende, okwayo ma biro bang' ndalo achiel kende bang' jod bura golo ywak ewi okumba thieth mar SHA makoro kawo kar okuma machon mar thieth mar NHIF. Wetangula ne wuoyo e gwenge mag Kisero e kaunti ma Kakamega e kinde moyuoro nyasi mar yawo ayanga klese e skul sekondar mana Masoli. Wale ambao mmejiandikisha, tumekuwa na maneno makali jana katika Naivasha katika kongamano ya wabunge, na nimeamuru kamati ya afya ya bunge iketi na viongozi katika wizara yale mambo madogo na makubwa ambayo inasaidia kuleta maneno ambayo si mzuri katika utekelezaji wa SHA Taifa Care, lazima tuyanyoroshe ili wananchi wapate manufaa kutoka hii sheria. Kwa hivyo wananchi, na waomba popote mlipo ya kwamba bunge itashughulikia haya maneno kuhakikisha ya kwamba katika hospitali mambo inafanyika sawa. Yale majukumu ya county governments, governors washughulikie. Ile ya serikali ya Nairobi lazima ishughulikiwe, ili mwananchi akienda hospitali aweze kupata matibabu bila shida yoyote.